Alah lampau. Lampau ke lagi le padahal sampai rumah ke empat. Oh, dia pegak dan namanya. Jika kalian kena kedai je culak le muka dalam plastik. Aneh namanya lagi yang. Hei, Yan! Buka-buka, Yan! Ha? Buka-buka! Anak apa, be? Buang anak tepu! Ha? Nyopu, nyok! Nyopu, nyok! Boh mam lampu teh. Hai, ha! Bomo belah putih! Ha? Nyo nak ke depu! Blok lem kapuk! Nak ke depu, nyo bahaya! Nak ke depu! Apa bahaya? Menyebahayakan anak jimekat. Hai! Igap di mekan tu ilem barang kapuk! Unti semegak barang kapuk! Idrau ke kayak api yang lemnya! Kayak api, blok lem! Anak ke depu! Relah pikiran, relah badan, relah barang kapuk! Anak mempop! Anak mit! Purulah pula taka bau lelemnya. Hei! Nyo lem nyo lebih bahaya nak ke depu! Lebih bahaya daripada tekong bau lah! Ha? Baiklah, aku tanya. Nak kejap aku lah, Rong. Nak kejap aku lah. Nak. Alah, pun dah jak sikula. Baik jak ke kedai mepeng bitan. Nya kakalon. Hei, mana? Nya kakalon. Kan? Mekajak ikula dan. Hai, ku perah bak derau ke. Jak ikula nyan perle nyak mepo milimedonya. Tak jabut nyak mepo milimedo akhirat. Aduh buyung mengapa padaku saat engkau di rantau tunggu padamu. Hai, nyan gara-gara lem rusak saraf-saraf nak kedepu. Berlena-lena janjiku berlena-lena janjiku berlena-lena. Alah hai kau mengar. Dah laki pisang rayo. Dia punya pisang raja. Kau pun laki long. Lupa ayak ni no. Dah laki aja keno. Alah hai kau. Bang, nampak je pisang. Hai, nyan nak kakalon. Hana putah kakarat atranya. Hai, barang contoh. Mengampuh habis kawat ka. Makaji pio. Segala mancung masa depan. Bah? Hai, Bu. Bu ya. Hai, Bu Juni. Bu ya. Dra naga Pak Aidil. Tengah long nasihati si Sudir. Ia ni kalon hai Pak Aidil. Ia ni kalon ni. Jangan. Oh man, kapala aku. Hai Pak Aidil. Nyan murid ku tanya. Oh, betul. Katip hana ajak kula le nok mit ya. Ya, nah, Pak Aidil, ipegah le sesudirnya. Pudah jai kula macam ni, pudah jai kula. Camat kan agak, gubernur kan agak, menteri kan agak, pro presiden kan agak. Teman dua digapnya sampai. Pakau nak ajak kula. Memang betul lah nanya sikula. Pula mepeng bitan. Hai Sudir, jak sikulanya kon jak minta jabatan, tapi tuntut ilmunya wajib. Munyo masalah hana peng, nya hana masalah. Pulom jino karena beasiswa PIP, baik dari sekolah melalui reguler maupun usulan Pak Teku Kerja dari DPR RI. Jadi Pak Aidil, le macam beasiswa ya? Betul Bang Joni. Beasiswanya untuk anak sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan yang usulannya Teku Rifki Harja. Yang harus diusul setiap tahun Bang Joni. Betul, beasiswanya diperuntukkan untuk siswa miskin dan rentan miskin. Lagi dorku Sudir. Berarti hana latan le tu dia belok kena kerja ikula. Jino, pio hisap le nyau. Nak ada pu. Baik lagi. Masyarakat je. Yang mau tom u.
Hukum. Jino Sudir, ya dulu jak dengan kamu supaya kamu minta bak sekolah, kena je kamu usulkan beasiswa abek putus sekolah alik. Ya. Ye Pak, nebah di pian daftar Pak bau. Gak ini gak. Lagi yang Sudir. Ajak pula. Bela gaduh ingat ke pekedra ke kertas, gaduh kalen. Pasti Pak Aidil bau. Kamu jak begini. Ya. Lana Pak Aidil. Dah itu dirnya ni dipupi baterainya orang pengirin tu. Pokok aja ti urat ha. Pakang gaduh rumah. Bubu main kat rumah. Ibu keling baki. Nyata lewet-lewet baik. Temui baju besar aja. Hai Feb. Jadi awak. Gua non, tu pakai non. Hai jadi awak. Buka baju kulit kesang ni. Mana nak kulit? Hai Feb. Nyokkan kulit. Nyokkan kulit nyok. Hidro kan ambu foam. Nyo pisang raja. Kulit di dalam, aso di luar. Menang. Hai. Gino ci bedah awak. Ci bedah. Kan hai lon, bek pakai lon ngo. Bedah awak. Hai lon. Hai, puje. Karu berjalan. Urang mana sang pak? Kon mula pak. Lagi sang nyan urung-urung warah. Nadong ile pak. Nadong ile pak. Tapi mana? Jadi awak. Kau pagi hari awak. Dah baru buka. Acik lagi. Aku temu lon. Haruh wah. Aja pun cing dah. Haruh wah. Hai tuo. Hai, wah ke dia rumah anaknya. Ade. Anjing ini berjalan lagi sampai. Pakai salon man. Hai bang. Kupu lupa hurunyan. Oman. Cukup nak berat bah turun Pak Ismi. Hai Pak Ismi hai. Ya. Oh, nyan harus tarawat Bang Juni. Katripnya lagi nyan. Kayang tak ada. Pura bu. Hana tatrep lembu. Lompaka rumah hai tem. Sang hai bu hai pro rumah ni. Dipasung. Sang pasung bu. Yan hana bere lagi yan. Merbacut hanya telak tajuk boleh ho kajak kasih gamnyan. Nyan ho kata tajuk. Bang Juni. Terima kasih Bang Hai kan tuten drop adik lon. Lu bunga-bunga putus dalo. Biasa ji kong lon ikat. Nyang ke hidup nu. Sang ji halai pu. Dah mudah kembali nikah. Kiban anda ikat sama Bang. Male ti jak leho. Pu malah tu. Pakan teman. Hai Bang Joni, munyo kamu mengamuk, anik-anik lu mogok bilik. Yang kalian pakan. Betul lah pegah. Ha. Hai Kak Sri, urun lagi nyan, beta pasung, munyo tak pasung, mau tamah berantu. Male tu Pak Hai, menjanjan baje-baje di bawah. Kak Sri, bek nepasung, tapi nelapor bak petugas kesehatan untuk urung nyan yang akan diusahakan pengobatan. Jino Kak Sri, kau kan tepu, gonyan sakit jiwa. Jadi Jino, bek nepasung lebih parah. Kibanji Jino tajak bak puskesmas, tarawat, karena di puskesmas karena dokter jiwa. Kepu tu dokter, jika sakit nyan, raya tak jen sajanji. Jen bakapai. Alah, Gafri. Nyan kan dra-dra dekam. Mian dengar
Jino Kak Sri, jak tabak kanya Mbak Puskesmas atau langsung rumah sakit jiwa. Ngon moto. Menurut Lun, betul lagi yang Kak Sri. Jino tabak kanya Mbak Puskesmas atau rumah sakit jiwa. Oh jut pak, Lon ikut cip sebabnya adik Lon. Nyan getat kak, memang lagi nyan. Menyo menan tajak jujino. Yang betul lagi yang pak. Hai? Betul. Hai Lun. Hai. Pun dalam motor apa saja? Ya nah lah hai. Lang motornya Feb, dumpu na. Betul, naik laju. Lun selain supir motor, agen pisang. Nak kedengar apa supirnya? Selain gebak motornya, igatnya agen pisang. Kon pisang raja na baganya. Pisang ube gajah na. Ju. Kutem tapi dan harus baju kulit pisang raja. Han tem baju, han kutem Oh kutem. Dah kenal. Pak buat tu. Lupa apa? Lupa. Lu kulit pisang lah apa? Mangga kan? Macam yang ini, Kak. Doa apa boleh? Gara-gara si Asepnya, gegetannya payah pajuk kulit pisang. Alah, Asep ber.